Welcome to my YouTube channel English Sindhi Buddy. अॼु जो टॉपिक आहे adverb. What is an adverb? An adverb is a word that gives more information about a verb, adjective or another adverb. Adverb उहो लफ़्ज़ आहे जेको फ़ेल सिफ़त या ॿिए adverb बाबति वधीक मालूमात ॾिए थो. What does an adverb tell us? Adverb असांखे छा ॿुधाए थो? An adverb tells us adverb असांखे ॿुधाए थो how, when, where, how often. Adverb असांखे ॿुधाए थो कीअं, कॾहिं, किथे, केतिरा भेरा. Adverb of manner. How. It tells us how an action happens. Example, he works hard. उहो ॿुधाए थो त कमु कीअं थिए थो. मिसाल तौरु हू महिनत सां कमु करे थो. हिते हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर आहे. एडवर्ब ऑफ टाइम. अच्छा, ही जेको एडवर्ब आहे इहो टाइम जे बारे में ॿुधाए थो. मिसाल तौरु हिकिड़ो सेंटेंस हिते लिखियलु आहे. इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स. एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुडे. उहो ॿुधाए थो त कमु कीअं थिए थो. मिसाल, मां अॼु तोसां मिलंदुसि. टुडे ऐं अॼु हिते एडवर्ब ऑफ टाइम आहिनि. एडवर्ब ऑफ प्लेस. वेयर. इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपन्स. एग्जाम्पल, शी इज़ सिटिंग आउटसाइड. उहो ॿुधाए थो त कमु किथे थिए थो. मिसाल, हूअ ॿाहिरि वेठी आहे. ही आउटसाइड ऐं ॿाहिरि एडवर्ब ऑफ प्लेस आहिनि. Adverb of frequency. How often. It tells us how often an action happens. Example, I always speak the truth. Adverb of frequency ॿुधाए थो त कमु केतिरा भेरा थिए थो. मिसाल, मां हमेशा सच ॻाल्हाईंदो आहियां. Always ऐं हमेशा एडवर्ब ऑफ frequency आहिनि. Position of adverb. An adverb can come at the beginning, middle or end of a sentence. Adverb जुमिले जी शुरुआत, विच या आख़िर में अची सघे थो. Common adverbs. ही आहिनि कुझु आम adverbs. Slowly, quickly, always, never, here, there. आहिस्ते, जल्दी, हमेशा, कॾहिं बि न, हिते, उते. An adverb gives extra information about an action. Adverb अमल बाबति इज़ाफ़ी मालूमात ॾिए थो.